guys. Enggak di kampret. Ya ada bintangnya. Welcome to my channel. Itu botak. Warung si Boto Aek. Satu orang nih kita ambil ya guys. Siapa ini? Pani lagi anjir. Ya kita lock paninya. Gimana anjir ngelokal lu nabrak? Oh, Dad. Mana bisa bos? Jelas ya. Langsung aja ngertinya. Minyak pakai terus anjing. Iya, Mia lagi OP banget nih anjir. Aduh. Bangsat kan. Anjing. Udah sopan anjing masih ke kuping. Kampret kentutnya merdu banget. Bangke. Lama banget ini si Ipul. Mana si Ipul, Ipul? Ipul. Orang di dalam. HP-nya buat di luar. Lama banget kama. Atau jangan keluar di dalam. Anjir keluar di dalam. Bahaya juga itu mah. Ntar kayak temen gua lagi. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Oh ini. All troops deployed! Gua bawa nih, gua bawa. Ini pakai roti ini depan ini. Ayo bos. Request backup! Tuh sebab nih. Robos aja lah. Oh iya bener ya. Lalu gua ngambil skill gua doang. Ini paninya apa? First blood! Wah, tolong Lord. Babnya. Ya. Initiate retreat! Gua langsung bawa. Show me your strength! Tolong panin ntar. Iya, emang jadi roti. Gua bersihin bawah dulu bos. Di udah kemana? Gua TW dah nih. Iya ada panin noh. Pani. Ini nyolong bab dia. Matiin langsung lock B paninya lu. Paninya pakai retri ya? Nampus ya. 3 mati 50 paninya. Good soldier needs both brain and guts. Request backup! Mana musuh? What else? Kita harus dapat dua-duanya lah. Initiate retreat! Garing bawahnya dulu nih, garing. Wanna play Risk Wrestling? Wah, angin sini cuy. Gebak-gebak lagu-lagu bunuh gua. Gak jelas palingnya tuh ngapain lagi dia bro. Blonde gua tetep palingnya. Shield. Paling nih boy. 1, 2, 3. Robos aja lah anjing ah. You have slain an enemy! Robos aja lah. Recall dulu bentar. Kalau di kebun berdarah sih. Nambah darah juga lah. Iya nambah darah ya. Ini duit. Emang ada duit ini. Woi panennya udah mati berapa cuy? An enemy has been slain! Itu 2 kali kok. Iya. Sekarang udah. Double kill! Turtle resurrecting soon! Bapak nih. Ayo, Di. Berarti enggak, Di? Buruan ada nih. Ya, ambil lagi tuh. Woi buruan mati semua nih. Enemy has Anjir. been slain! Oh dia kagak ada akhlak anjir multi. Ini paninya. Tangkap tuh kan panik. Charge! Don't be a jelly! Dapat bab paninya. Nah. Udah lock gue terus. Ini dong. Wah, anjir. Ayo mati. An enemy has been slain!
of brain and gut. Nggak sengaja anjing. Lu udah ulti lu. Nih paninya di bawah nih. Pani B, pani. Udah incer pani B. Launch attack. Sabar, pancing. Bagus lah. Mana paninya? Aku udah aja mati. Ya, paketan lu habis nih. Ini biru. 1, 2, 3. Sakit banget nih. You have slain an enemy. Pani. An ally has been Lu enggak? request backup. Our turret has been destroyed. Perangkanya langsung. A good soldier. Gua ada ulti. Gua ditarik tuh parah banget loh. Kebab. Request backup. Bab biru. Bab dia. Bab biru udah. Sini. Ayo Atek. Ini bab biru nih. Ayo Bab biru. Mau kemana? Alah, apaan sih? Ngelag gua. Mundur. Di, mundur di. Bocah kuat dulu kita. Iya bang. Udah babnya di. My weapon is your shield. Lu bersihin bawah nih. Lu nggak dapet sih? Gua nggak ada efeknya di gua dah. An ally has slain the turtle. Anjing. Jangan toksik dong. My weapon Dapat nih turret bawah coy. Slow. destroyed the turret. Tungguin gua udah ngewarbe ayo tungguin gua. Ada ulti nggak nih? Ini nih atasnya. Ini tuh. Ayo. Gua nih langsung terobos gue. Ya dapat nih perangko nih. Ya belok. Kocak banget lu. Anjir. Woi paninya ini jangan kasih hidup coy. Wanna play wrist wrestling? Launch attack. Kata. Show me your strength. Mega kill. Your team destroyed a turret. Buset gue mau ditaruh. Ya bener perangkonya nih. What else can you do? Your team destroyed a turret. Gue ikut rokongan nih. My Atas ya. attack. Robos aja lah. Ayo gas. Launch attack. An enemy has been slain. Enemy has been slain. Enak ini. Your team destroyed a turret. Robos aja lah. Paninya mati berapa cuy? Paninya mati berapa dah? Your team destroyed a turret. An ally has been Anjing, kadang slain. masuk ke dalam Turtle gua. resurrecting soon. Launch attack. Waduh, ditarik dong perangko. Your team destroyed a Darahnya udah turret. sekarat itu ya darahnya. Request backup. Dia yang bersenang. Ya lu mati lu berdua doang lu. Dia ulti ya Ge. Rata di. Ya kenapa dia kalau ngomong ada Killing spree. mati. Nama yang ada bae deh. I never go to the gym. Dikit lagi Kok lu dapat semua ya? kok lu mundur ler? Udah ayo gas terus ada Hilda. Request backup. Bab birunya nih ambil. Belum ada deh. Wanna play wrist wrestling? Kenapa pakai Hilda? Kali tampol itu. Parah bilang ntar di ring. Anjing aku muda.
Emang gua. An ally has slain the Wah, ini turtle. bawah semua musuh. Iya, ini ada Alutrot. Alutrot nih, Alutrot Ini ini. belokan. Mati lu di rot, mati lu di rot. Has been slain. Lu. Show me your strength. Bantuin. Pani mati nih. Waduh ngerek. Udah masuk aja nih, gue masuk. Woi, gua ngelek, woi. Tawaran dulu. Your team destroyed a turret. Mati kau. Habis darah lu langsung. Has been slain. Gila lu. Lihat, gua rasa dia kaget tuh langsung. Gua rasa dia pingsan itu. Masuk lain. Oh, ini perangkok ya. Gua kira mau ke musuh sakit kayaknya. Widih. What Gua else? kena tuh. Ini kalau Mia-nya bisa masa sakit. Launch attack. Acak ayo lah, masuk gua. Ngelek ler. Iya, gua juga. Shut down. Mantap beler. Mega kill. Double kill. Perlu gua terobos aja lah anjing ah. Anjir. Malas banget gua ngeliat Edora anjir. Itu paninya masuk. Paninya nih enggak ada otak kok. Mati dia malah. Kalau paninya keputar mulu. Garing dia mati sih. Udah jadiin feeder paninya. Ya. Mati 6 doang coy. Pakai emblem apa? Apa sih tower pakai emblem anjing? Sakit banget. Lord resurrecting soon. Shield. Bos, paninya udah dicolong belum, Bos? I never Diambil sama dia ya? Jim. Woi, ayo lah gas lagi lah nih, paninya nih. Buset deh, gue mau diketer sama Edora. Show me your strength. Woi, kok open map kok? Biar gue toblok sekalian nih bocahnya. Open map. Gali, oke dah siap. My weapon is your Pani nih, shield. pani. Mau kemana? Ini ke atas sih. Waduh, gue disitu sama Edora. Ini udah gak ada rasanya, Bos. Anjir. What else? Tertarik tuh. Si Beler. Ngebat lu, Ler. Ler, lu bikin item, Ler, biar gak ditarik perangko. Apaan sih? Show me your strength. Gua kena. Gua selamatin kok. Duh. Turret, gua kalau nggak ada turret juga hidup gua. Ngapain ya gini? Wipe out. Wipe out, tapi minion kita bro kayak dadung. 19 detik kan. Dia ngolor anjir. Nggak apa-apa, kita punya minion. Woi, lu naik mobil apa Odet? Apa jalan kaki sih? Udah lu kesini aja ler. Kesian banget nih. Ayo mau gua yuk. Oke, terobos aja lah anjing ah. Di reset ya lordnya. Our turret has been destroyed. Langsung menghilang dari bumi dia. Mau kemana pergi lu? Maling lu, gua pulin. Slain. Lihat gua di rumput. Set. Gua terobos aja lah, mundur. Gua pulang kampung dulu boy. My weapon Sedih banget. shield. Ayo balik ke sini. Sama gua aja sudah yuk. Gua ulti kan langsung meninggal. Charge. Throw me a jelly. Kristal mana? Satu bom. Oh ya lagu-lagu gue lu. Ya perasaan gue enak ini. Tuh kan lu. Tuh. Mampus lu meninggal. Buset. Pani baru buat Baru hidup ya. baru tutup langsung meninggal. Sedih bener. Kristalnya tuh. Gila. Gila enggak ada akhlak bener ultinya. Wih. Mati kamu ya Dora. Lu gue ditarik.
Set, tenang, gue masih lagi. Shut down. Ayo, mana lagi mau gua. Balik dulu. Ini bakar dulu. Bab. Balik. Ini balik. Hari ini gua bantuin bab lu. Lu tungguin gua. Darah gua belum nambah kok. My weapon is your shield. Tapi di road lumayan tuh buka map lah udah. Oh ya atas no paninya. Atas dia udah mati nih paninya. Meninggal. Killing spree. Pokoknya kita Berapa dia baru? pokoknya kita lock pani. Cuma dia berapa? 9. Kita lock pani. Satu lagi. Satu lagi masih 10 feeder dia. Never go forward. Udah terobos aja lah. Enemy has been slain. Kill. Perangkonya gua bantai. Initiate retreat. Kagak ada rumput, gua lemah kalau nggak ada Wanna rumput. play wrist wrestling? Wah itu Mianya nih. Balik. Enggak, Mianya gua punya meninggal. Balik. Lu panjang bener. Balik. Show me your Balik sih. strength. Paninya itu kasih dia tabrak aja. Mana paninya? Itu lu masuk. Launch attack. Launch attack. Meninggal. langsung meninggal paninya tuh. Ya kita lock pani lah. Kita kan bikin konten lock pani ceritanya boy. Wrestling. Recall dulu kali gue ya. Nggak salah Charge. Don't be a banget dah. Your team destroyed a turret. Balik. Kan tuh orang 2 kali main combat mulu 16 detik. An ally has been mega kill. 12. Lah, lama. Ini gitu. Oh, pani. Enggak pani. Udah langsung ke base B. Langsung ke base pani, langsung pani. An enemy has been slain. Mana paninya, Bos? Ah, dapetnya dia enggak apa-apa dah. Meninggal langsung. An enemy has been slain. Darah gua seret. Ya, menang bos. Udah 10 ya target. Mana tuh paninya? 10. Paninya enggak bawa keluar bos anjing. Victory. Gua ulti meninggal langsung. Aduh. MVP lagi gua bos. Selesai. Kayak gede ulang tahun soalnya. Itu kapan ya? Udah kelewat.